Ryativwe zinakwakira mu makuru Ageihangwe amazina Mbabazi charity rizoba naro kubanza kandi biro n'umushanju ebyo kwa mushanju 2025 eshaha n'umushanju reka nkwisiyeho amakuru Ageihangwe ombwijire Mukuru w'ihanga shabire bugombe byo kwegita n'engashi cooperatives okoreza omucago butare oburuho kurunda n'abantu bakarga omuboro obutumwa bwa president ubushomirwe minister w'ebyomushuburo amakorero n'ebigombe byo kwegita General Wilson Mbasumbadi kandi aha mukoro gwo kujaguza ekirohe cya cooperatives Ekireki kijaguzibwa mu rurembo rwa Fort Poto izoba lya nyuma abazyo kandi mu butumwa bwa president obushomirwe minister w'ebyomushuburo amakorero n'ebigombe byo kwegita General Wilson Mbasumbadi ashabire bigombe byo kwegita okwebembeze huru yo kurwanisa obworo omu bantu. The remaining 33% of households that are still trapped in subsistence farming must be mobilized and supported to join the money economy as producers of either a good or service through cooperative groups. The wealth funds such as the Myoga, PDM, etc. are geared towards eliminating spectators in the economy. The war against poverty can be won if all the people of Uganda listen to the advice of the NRM. Kurgira hari President Museveni ebigombe byine koreso butare oburiyo mu ihanga nobo buri hagati ya Uganda n'amahanga gandi. All service, you must mobilize the factors of production, and these are land, labor, capital, entrepreneurship, and knowledge. There is, however, another factor that would render these five irrelevant if it is not present, and this is the market. You must have enough buyers of the good service for the business to succeed. These cooperatives have a population of approximately 14 million people. Through these programs and others, I urge you cooperators to focus on increasing agricultural production and productivity. Agriculture remains the backbone of our economies and livelihood of millions. Omukujaguzoku ebigombe byansi ya Uganda Cooperative Alliance bishabire government kutahemshomo okwegesa ebigombe by'obwegisi omu mashomero. We only have two cooperative colleges, Chikumba and Tororo, and as cooperators we are saying if these two institutions can be uplifted or upgraded to universities. Cooperatives and members, so that we can have other similar institutions like Chugumba being the sole training institution in this country, taken at least to every region, so that the cooperative education is rolled out, but also it should become part of our curriculum in the education sector, so that cooperative education becomes a household name. Omukoro gwishurwaho mukuru w'entebe ya katano awa Kabale district. And therefore we recommend further training, further capacity building to enable us build strong governance structures within our cooperative and cooperatives, and to bring and rally members to support these cooperatives and own them as their own. Gasha kwa Jonan Tsingwiri. Webare Jonan Tusingwire amakagaru kurengo mu Rubangana birombyaro biromgombore ya Muizo mu district ya Rwampara baza kuganyirwa mu project ya Meiza garukoresa man gizoba kandi project eje ne manywanka kabatanaji solar water project ya Meiza ga eji ahabwa phase yo kubanza emaziraho million 215 okurwa ministry ya mizi nebyobuhangwa. Amizaga gabirenga kwasibwa ba district ya Rwampara ahabwa phase yo kubanza bwanyuma yo kuheza kukorwa. Konka biragiro ryo kupatana emirimo ya government nibigira ngo contractor nkugo yamara gukora umurimo twarubwira ntitugushwijuma tumara mezi mukaga ntitumushashure konga kandi twamushashura agire sente zitwasigaza no turabe tukurira ngo muri maguma zipi
konkagire esente zikwasigaza kugira ngo hokuba hishonga shube tumwete agorore nshobejo amizaga nagausha kandi kawo wa Rampa district bataringa yawire ashoborire fezi ya kabiri ubwo yaratandije umwaka ugu gutandikira ijo ikibanza ezo atebero bishatu kandi esente ezo ziri mu budget nko speaker ya kigamba nahabwe eco twaza gutandika kwa advertising tendera okujya gukora umurimo wo kandi twino kuteka nkwaza kwiko ku 12 phase ya kabiri ntuba twagikoze yahwire government ya Uganda niye kuba netwereza ki ezo sente so hasente ziba kuba nibashoroza zanyuza abahibo mushoro government yanyu yashuye tohererezaho kugira ngo twiso guhereza abantu nabanisha abangwaga mizi tugakunde rero kandi kuba basimbire kakatapu ukashanga umuntu akahenzere akaguriza scrap ningo kashanga nkece cyo kitanga abantu batembereyo bakacoha ibyoma bakaza kugera bakaza kuvuga mwena mizi na gitu tugakunde hako bikize buca mizi ndo turi kucimanya abaturaho n'abasimire government ahabwa mizaga amizi gabire negaruga hale tukubona bono shanga turya barofa takoze abwo kubugwa mizi ushanga umwe tine ne sente zo gagura konkantu sima president witu wihanga ryitu mazima kutumanya itwa abantu baburijo ushanga nitwe nateka tekera ngo tutunge hamizi cyamani no kutera umuranga kugira ngo abantu mwena mizi gagizire tugakoze seje nangwa no bya kwanga tapsi tuzikumeje twinaho na tanka yitaha takashanga abantu bakuchikwatamu no kuchichu awa TV West Susan Chelsea Babari Susan Charsema abetu baragwirweho kwetantaro kwebwaho barutire no kwishka abazira babahinduire cyo mugasho ebwambe rwo mukushabo kubira ishomeri ya St Thomas College School mu Kamwenge Okushaboku kwiro ya Father Robert Mwesige chaplain wa mashomero ahabwa Kamwenje Catholic Dinari. You have to work hard so that people don't go to class, they use money to study. Tuition is paid, but also money for coursework and the rest of it. I hope the OBs were not part of that group and the OGs that used the money throughout, and here you are. Because the effect will be felt when you get offices. When you land into the office, then we shall get to know who was in the lecture room and who was not there. Twaba twine abana ayishomero tubarebe nka priority. Tubateke mu macumwe nangwa development no gutwaka then abana babene bo biza bakakora development hakuba no kuchikora mbakikora je kuchiri cha kabiri no kuga abeji kugira ngo wahereza umushomero tiri kabura rich kuba bibe kire kugisiraho arhe gire kiwagaruzayo abeja bashomira hishemereri batongwiza geti yibombekere kandi baraganiza kugumizamo nibakwatira hishemereri igizoba twayeteranira aha gukora reunion ngabana bashomiye St Thomas kwigura geti yitu yitwa atandikire kombeka kandi tukatamamani gukora umugasho gw'amani go kwiza tuketerana aha no kugaruza ishomero ryitu tukarihereza kandi tukarugaruza icya kabiri no kugaruka gutunywane kandi twatagane twerane tukora ubunywani na no mukago ningashe twita ikishegere cyo mukago ashaba obutarekera aho not to give up habo kuba abana bato abari mu generation ezire a lot of technology ni bareba bintu binje hamasimu ahama TV so kirya haribo okuhurikiza obutumwa oburungi akabwahura ahabubi bakamangwa kintu za kutuyamba mu misho hakuba nimanya kuba kutureba nkite ba alumnis and our professionals linge meje tukora batwego so kirya hariwe okwenda kumanya obu akakora cyo kangura yakaka konka watakwenda kushika abandi bakire gasha kwa Anthony Twine webare Anthony Twine reka tumireho ntugaruka nagarukurata
omwana yawangudde asomera ku somero ki Kamonkoli college wawulidde otya bwe bakukubidde essimu ne bakugamba nti owangudde school fees w'omwana wo wa mwaka mulamba kale okusooka n'abaddemu okutya nentya kati n'atuusa awantu omwana wange nangumya n'agamba bino byalaali tugende ngolowooza byabafere kale ano ssaawa kino wavugiriza kintu kituufu kituufu isa n'asanyukire kuba n'adabu naye nga kende kuwulira zinduulu dda kale sita 165 sita 80 hash ne bakuleetera options n'olondako pay school fees. okwenda kwanjira ombuhereza omubyemizano otaferwa programu y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa agandi amazoba aharwo kubanza n'urwa katano kugasha mwenda okwisa sha mwenda n'ecweka zihangwe aha TV West nehinda orwo kubanza wano mango inenda kuyine shukari oyine pressure first thing echo ine kukora no kugira ngo oyine kuba nocebeza mino at least emirundi ebiro mu mwaka some diabetic patients abo turagorora nitushara mutuguma tutandika kuba cleaning after every 3 months to be 3 months by improving to bata 6 months after 6 months to bateka 1 year after 1 year tugaraka to reversing a cycle kurugiro kuri kureba ari ku responding na gum infection kuri responding and people are now abantu bapikingire some people bokufuna no appreciating ngo umuntu sure apikingire there are those are hold diabetic patients abo twatandikira nabo tukora that cleaning na from this kind of education otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhenda kanda kajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwenkoko ezuwa nibire nangwa muizuzi reka ndete yebitoki nk'ikumi nesano yinkwa abataka mu nkwata amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tingakikora kasha kirakuyotenda omakaga ngendoronda kada wirankoko love you, sweetheart. Shobanjirirwe. I love you. Kuruka mukahumura muganda makuru akaruko kuterera abakwise bendera NRM mukaruka primary kasigaza ebiru 10 kuterwa kandi abesimbere bari mu mahisa nyungu okurunda n'obushajici okurugumbe simbere omakuru gitwa Ageihangwe twinomwe hombesimbira hantebe y'obunyishenjero ahabwambara City South mwine mpaka okutera tocho muntebe kanisa ezokuronda karuro omunyamakuru w'Itsengenda Abdukalim na Timyona bashiro mu Taso village omurembo mbara okuganira ho nawe ahanshongeje angwe na charte Mbabazi wanaga kusyaho ati eshaheji nko kumukomanya kuturiyo munde gitoya karuru ka NRM twashara mukugera ngo tuzahagura ndo turebe abokuronda karuru baburonda bata so kutanstambara mu rembo rwambara twabaga no munyishengero wambara State South Division mwene mpaka na wari yokwe na atambara house bagira ngo reka tuganine na batushoborere ndi gitoya karuru kuyaba basetora kuza karonda bagishangire bata nari binte bat so mwene mpaka twakwakira makuru gita Ageihangwe twanshaba ngo otushoboreho akaruru mukashangire muto ebintu biru bitokwe wela karuru itoka tukatandika kare tugezere doa to doa consensus yona
naitaka jirenza ku marriage week so itwenga time yitu tushangire buzubona okuya uko kutambura sero manye bizubu kandi obyerebera omanya nabantu nko kubari nkorutindo rwa taso urutindo rwa kanyehite noreba impact yorutindo okusiskara etiro mbantu amaje abantu bagarugiremu so ko kutambura doa to doa oyongera no kutunga obwire kushobora omuntu obundo be atakwetegereza ebindi bintu nare okumanya eshonga ekikuru n'okumanya ebizibu by'abantu aha ground so akarwa kitukagenzere kubi tiyo tukaronda gyo mubusinge kandi tutekateka tuza kuhendera yitu nkatime yitu akarunza kahendero akashatura weekend kandi tureba babahira kire kace bukoza akarwa ka NRM okoshanga mwine myezi ebiri n'ecweka obwiro bucyo babahire tino kubateganise munke mwabakoronda karunu muza kumaraho we itoka rutu katanga karonda obuturahira om parliament wagira ngo nozatanga karonda hati to kubasa kumara ito tukatanga karonda kare so ibyo kugira ngo twasigaza isande biru karonda ito tukakatandika kare obuturahira tukatandika kuronda karuru campaign katandika obuturahira okuronda karuru kurumu challenges nyingi especially ahaside ya eyimwa bo karonda nanawo mu karonda nibizu bice mu mushangire mu kandana muhoro mugezaho kubitamburira muta kugira ngo mbase kumaraho kufuna karuru wele bizubyanyiro mu field obundo umuntu shakuma ya murimo gwa MP no shanga buri kimwe cyona nibachikwasa MP irizana nintamburo omutawo n'ababoda banyangu bine challenges kongainare for example umuntu yanakubuza public toilet erinkahi so ninyira ekizibu abantu abingi bakuma mirimo ya MP ne yabanda bebembezi konka ebizibu kokikanka stage ya boda bagambire ebizibu byabo obyetegereza ubundi babukoreka emufreje hygiene so okutambura mwenu kuyamba kwetegereza no kumanya bye bicweka byona aho narebo akarura kahikatandikira obwire buke turebere emyanya mu abantu no barwana hano barebe kuba osembabure nanoko witisingiro ya south abantu bayono barwana imwe nkambara system mutwarize mutakureba ngo obwire obona habora yonka wike mu mukazo mu karuru tukatunjira mu ndar kurwana kandi emyanya eri yayo no mugihereza buhabuziki we itwe echa joint campaigns kachanga kuba nano ejuwiko batanga joint campaigns ito twetwa amazire kuronda karuru so hatito tiyon tumaririza kuvuga n'abantu bitukirebe kanziza karuru so echa joint campaigns nkamenza kuba hombara state south akwa ito tukakaronda kare so hatiyon tebe kanziza final round ya next week yekonga abanda bari mu joint campaigns tubashaba because abantu baza kurwana ntwanchirgo mbebembezi iyo wano basa controlling abantu babo bakaye batakurwana so ni shaba candidates bona ba controlling abantu babo akakarunza karugamo ito ba candidates nuza kushangantura mukanisa konkima bataka hati mwatandika kurwana mwaza kwitanira busha ito shange teenage nga so ntibashaba akaruruko businge kihorere wagamba kintu cha joint campaigns yoka nintekateka ngo amatekano gagera ngo murondere hamwe okutana tino kuchikuza ko bateganisa cyukwena amateka g'ekibina n'umukitwaza mutejo wera amatekano gajya mutware joint campaigns kongitwa bamazire karonda joint campaign batashine mugasho so abataka karonzero so joint campaign tine chamane chera hindure bwenu tukubanga bangora honarebo omuntu ogor kuza kubaterra karuru no muhereza buhabuziki obwiro obucyo bwagumana well nimbashaba umuntu yija kushaba karuru abagambere byakozire ne byakuza gukora abayembeza kugenda nibenda kubagansama abantu bito mbururu bwenganda ne dini mube hari mu constituency zanyu umuntu yaba tine cyakozire hakiri ainebyo ebyayorekiriye kubakora umuntu agambe bye yagenda abantu besharemu obara hakaruru bo bakuru bekibina cya NRM bo basheme kubana babakwataraho batankima bo kuronda karuru kugira ngo mutakafune muvuyo mutagero kuremerwa ine cyangwa cyo baba ya mbere abo kwembere kibina wera bekibina ni mangu bari nabone baza prepare nyira karuru ebinyi bakabyegero mu karuru ka LC1 nimbashabangu tugumentu nimbashangu bagume nibatereza omunshonga za karuru akeza register eza security bur polling station akwati jenze ntubereba bakatweta nito twabagambire bizo turebero mu ka LC1 so nimbashaba hurikize abantu bawo narabantu besimbere babagambire challenges aizi kubasa kubazire tugira karuru ko businyi kwagira ngo riyo noronda omucyange cya muheru okuronda karuraka
kuwaheza wakurasa wechi waguzo mukawabyamaninga strategy ne hejo hate waza kukurasa. Well, strategy omuntu takagigambira TV ngongani mabuli omwe nebyaro munapanga. So ikirungi batakopa. Ngabuli omwe kwa yesimbira of course takija tine strategy. So buli omwe atereze strategy konkito rizoba actually summarizing a campaign. Webare munonga owabana turewo makuru gwiti Ageihangwe. Enyumoko abantu abokureba n'abantu bariyo no abahagizi bariyo bajoyininga mu omwebembezi wabo kumurondera hakaruru so ntuza kushabana winza kubaretera yo muntu omwe tugambeho nawe atushoborere akaruri akashangata babona hora bariyo mu hembe naza kunyurira yo gomusija so sebo twendo tushoborere kamuriyo no muyombaro ki Mazina ni banyita babu Faridi Mzaka Powa Japotanse Yoni njo mahadisi wa honorable Mpaka awa biya kozire nebya kwenda kukora njo kuvani msupportinga owo bahagize oboresere waho gommere wiya wakareiranga yakwiro kata heji bahagize cyo nogoba mucyo muri yeki omuriyero manyani yo ngomurembe gwenzarirwemo kandi gondubu na sahezi kandi emirembe yenyine kuringa bamiriye mirembe ya yenyuma kuritaro reka tugende turebe eminyeto omukaruro wake eminyeto nekera kureta muvuyo konka nture eminyeto ryayeshemerirwe iwe nko minyeto migenzi yawo kweriyo nerwana netera abandi imwe mukikora mutakushanga ngo mushemerirwe muriyo n'umuronda karuro mu busingi kandi bari hano bahabuze itwe twiri team vibe kandi tukureta vuyezo mpozi maybe ntumanya akaruwa kagarika hako bakubasa kwizobuzi kubanga narebi nabinzi ekikurete minyeto mwazo mu kurwana mu karuro n'kintu mugoba muki ati eminyeto usanga takwikirizana oriya yakwata sente yazahabari yabakoreki baturwanese so webare munonga ori kutureba omu makuru gitu Ageihangwe ha TV West abonu bo bantu abutwareba twafuna umunyishengero yariyo naronda karuru twambando oku aha ituri aha nimbara state South Division omu Kiswahili ahagati yetown henyina so no twantujana ntore abantu akaruno bakaronda bata twabuza abantu abakaronda mu rubeno betwaza bata konko muri ebyo byona twashanga ngo obusinje nicyo cyamani ako bakaruru kaheza kwa nziza kusigara tore nk'abanya Uganda takaza kurwana karuru kine kikatuyamba ogo muntu wo kurwanira waheza kumuha karuru naija kubare MP aze kuri yo mwishengero iwosigaraho go wateri ibare nyencha karenu warabe nakuhereza otiziko kunywa so ningira ngo mureke tubagarre omu studio tubarekere Charity Mbabazi amarira makuru gitu Ageihangwe nyo wabanaga kusyaho nabandi Abdulkarim Sengendo reka mbasiburiraha ebindi numuza kubireba mu gacenshire aharishahi ibiri ezekiro mwebare munonga webare mnonga Sengendo Abdulkarim omukashosho ekekita ka science na teknolojia hirizoba twakuretera ko makaro kumanywa ka power ray drone kandi akakakozirwe America okwera okujuba kurunji Ombyafayo byokujuba oko kuryamurembe okuri mu science na teknolojia erizota kuretera koma kibayita power ray drone aka Ageihangwe ahori haruho abaketa fishing drone abandi baketa power vision akomurimo gwako no kwera omujubi okujuba je akomaka no kohereza omizi ahandi ko katandika gukora umurimo kakagira omizi nikakwera okumanya hari ibinyanja bingi kahirwe kamera neshoze kishani cyafuke oire kishani kagaruka kakwata na video ekikumanyisa ngo waba uri mutezi w'ebishani nari omukwasi wa video wowe nakomaka kandi orikwenda ebishani biri hansi y'amizi ekyawe nikiba kyawe ekimanyisa ngo nk'omuntu turikwetagiza kuza hansi y'amizi okutunga ebishani ebi akomaka kahirwe sensa
no kanwansa n'ebindi byomu byakanyabwenge abahangu bagira ngo nikakora kibayita streaming wano kwate bishani ahansi ya miss no basa gukora kibayita streaming amikute tari munemo na munongejo eyakanyabwenge jete Facebook, Twitter, Instagram n'izindi zone zoro kumanya akoma kan kakora omushana ekiro abo kuba kahiro ebyona byakubasa kahwera okora omurmogo kahiro amatara battery ne hangara bajango ahansi ya miss akankabasa kutambara a speed age eringanire kabasa kwikomburingwa bwa futi 98 akoma katkar kufafatgana nikakora manga remote nari no basa koze kibayita joystick naroko system yawo borukose kibayita application omukatare akomaka nikagura miliyoni eziri hagati ya 8 ni 15 okujabunje obwoma nihanga ahiwaki abwa TV West ndisenyomo Gideon ababyo kwerinda omuri Kenya bashwa omundembo nyinji na mnonga eziruku zo mu Central Nairobi obwabesharinji bari kwetebekanisa okugarukamu okwesharinga abantu hagati y'orurembo Nairobi tubakirumu bingi bagire kwesharinga kandi amaduka n'eby'imishoboro babicinga kandi hagati y'orurembo Nairobi hijwiremu ababyo kwerinda amashomero nago gakingire kandi abeji babashabiro kuguma mu maka n'abarukurara mu mashomero babasindika kuba bagarukira mu maka gabo embere banze yatebekana ebyoma by'amahwa na waya z'amashanyarazi bazitiro myanya myinji na mnongere kuzo mu office z'amani mu government nkama kago bwa president hamwe n'ishenjero n'indi myanya polisi n'abajango bariyo bakora umurimo gwabo ugukurinda abantu n'ebintu byabo ubo barukora teramateka obwesharingo obwagarukamwe rizoba babweseresa basaba kandi abesharingi niboreka okuba atari kwenda government ya President William Ruto okugumiza munekora obwesharingo obu butebekanisibwe mnyeto barukushaba obwebembezi oburungi okwembarira eb government ekozere nebyeriyo nekora hamwe n'oburinganiza bw'abantu abaturugunyizibwe no kwitwa ababyo kwerinda na mnonga police obwesharingo bw'ekikankeeki bukaba bwabireho omwaka ogwire kandi bukaferamu abantu 30 President William Ruto araganisa ko bukumi burukumara abesharingi mukabantu 16 baferira ombwesharingo agon go makuru agutoba twiniro mu Ageihangwe rizoba agandi noisha kugategereza omwebazyo shahibiri ho makuru agacenshire n'abantu Mbabazi Charity reka kwendeze chamshana nunje Your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees used. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. From